дар шаҳри турсунзода намоиши кори эҷодии устодон ва донишҷӯёни донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллат баргузор гардид. Назира Холова яке аз иштирокчиёни ин маҳфил буд, ки намуди омехтаи либоси миллӣ ва аврупоиро ба намоиш гузошт. бояд гуфт, ки чорабинии мазкур ба ифтихори соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ташкил ва гузаронида шуд. من طول 4 سال است که در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان در فاکولته دیزاین لباس و متاع تحصیل میکنم. در طول 4 سال ما بسیار نازکی های دوختن لباس های ملی را آموختیم و امروز باشد ما همه آن لباس هایی که میدوزیم و تا حال دوخته ایستاده ایم در تمام چرابینی های فرهنگی دولتی به نمایش میگذاریم. امروز باشد ما به شهر ترسونزاده آمده ایم به مهمانان لباس های ملی به طرز اروپایی دوخته را نمایش دادیم. дар чорабини муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Музаффар Салим робарат ва устодони донишкада намоядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода иштирок намуда зимни суханрорӣ қайд намуданд, ки бо шарофати сиёсати фарҳангпаравонанаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон фарҳанг ҳастии миллат эълон гардида барои рушди он ҳамчун омили боло бурдани сатҳи тафаккуру маънавиёти аҳли ҷомеа ҳамаи чораҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. باعث خرسندی است که سنه 20 و 27 سال جاری در شهر ترسونزاده این نمایش هنرها مخصوصا محصول نگاشته ها و رسم های بهترینی که از جانب دانشجویان و آموزگاران برآورده شده است نمایش داده می شود و در این نمایش خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، دانشجویان و آموزگاران، شهروندان شهر ترسونزاده می توانند بهره شوند و بسیار در شهر ترسونزاده نیز وابسته به رسم کشی، دیزاین و هنرهای مردمی در بخشیده به سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی بسیار چاره‌بینی ها گذرانیده می شود. در نزد کتابخانه مرکزی شهر ترسونزاده و آثارخانه از جانب آموزگاران یک محفل کلان رسامی هست که در آنجا بهترین خواننده ها بتوانند با رسم‌های بهترین خود در آزمون‌های جمهوریوی سزاوار جای‌های نمایان گردیدند. мақсади гузарондани чунин чорабиниҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ин ҷалби ҷавонону наврасон ба санъати тасвирӣ, ҳунарҳои мардумӣ, дарёфти истеъдодҳои нав ва ҷалби онҳо ҷиҳати идомаи таҳсил дар донишкадаи мазкур мебошад.